Bismillahirrahmanirrahim. Itu guardian mission. Irumaki Money Travels and Trading Private Limited Faratu, all the Inland Revenue Authority Adequada. The tribunal is to enough Kurama Kushirmu Belmunda number TAT-CA-G of the service of the Sumi Sumi Haye, Masala Pulgan Botani Muma Bebe Adaman. Masalage bench areas Banhatan Yarman, Ships Abdul Kayum, Almada Benchukati Pawani, Tribunal member Al-Fadl Ahmad Yamin, Adi member Al-Ustaza Aisha Isha. Ikodetaka komme beflakwe se beflege nama ID card number adi nivagutu haziru tipe vitam vidanu debongede kurda visuna pura farat. Shukriya. Iddatter member along Money Travel and Trading Private Limited ge wakil haysiyato Ismail Hafiz logon ID number ki A de no esome de hatare de along hazira mihuri CTO Strategies Office Hemvertoniya. Shukriya. Isnafra dua farat. Shukriya is the number. Smear Frat organ Aishatim Namu with ID card number A3700 to organ Hazir Miri Mira Gofi. Shukriya. Masala ganimu miyadu maffa khasmuna bas hawal korebe nihun kamura yoga. Buriha kame hakuru hakura dennamu badaluga masala ga amu buravan yin mukankan algondu dandawalana delutu. Algama frata masala ga khulasa ka masala ga fasfahate. Nanu mafuga istunaf kure nukuta daka istunaf nukuta daka tafsil ga defratun daka fa baba daka khulasa adi defratun ete koi imana fa ward. Pashan tribal no halu bodan je kaka. Mimasala ka mushala fa wastuna fi nukuta daka sha defratu ka wakata ka nazar kurar mimasala ka tribal no bote katalan jehni. Eke istunaf kura faratu tourist ulade kama ba Princess Halima ya kuligente kugutuga itur dakkan je kama miran kandala fa wa adu kandenamuga mira lipiti fa wa bar ke beru mira en charteru ga ku kandala fa veto adi mira en gawad manku fa wani ganun ke tarhan berunto. They istunaf kura faratu tourist ulade kama ba Princess Halima ya kuligen Ekuge gotuga itura dakkan je kama miran kandala fa wa adu kandala fa wani GST ganun adi GST gawada ikotatto bikan kamuga mancha. Pahaga Kuravanu Kanka. Istunaf Kura Faratiki tourist rule Kama Princess Halima ge operating license on the Fara. Egotu Princess Halima me ola Istunaf Kura Faratu Kuya Kofave, Istunaf Kofa Meva Masala Godit Mutatuga, Istunaf Kura Faratu me ola Kuya Difava Mutatuga, Tevis Tatur Kofave. Masalaga Mira Purani Princess Halima, Miuladum Forko Difava Mutala Hidumatuka on GST Dakanjia Faratiki, Money Travels Kama. Namavis Money Travels ke faratung ekamangin karko bud fawani Princess Halima eki charter duko fawa ulde kamasha emuamalati ki charter ga muamalate nunkama mira buna bunu bina korani GST gawaida GST gano libide baru ke beru manakoggen kama ganuna gawaid manakuruma gulegotu ufete fawa kusuma adi ganuni oligandu baby fawa gwe GST ganun ke baravana madaga dashu GST negu lazim kure. E madaga banku favani. Divehi rajyaga vikka mudala de hidumatuge tere miganunuga GST negen kama banku fava mudala hidumatuga agun miganunuga fanaruna madaya solavana madaga banku fava gotuga matin eminvarutaga miganuna amal kura fasha duwum fashigen GST neguma GST dekku miganun lazim kure. Bifadan. Adi text ge harakataki Medukadu Meneti no the Naimi Sifega Mudal and the Hidumate Forco Dinumataka, Hinga Come BFR Kama, Eganu Getera Madaga Haga Bayanko Fave. Just Ganu Gadashu, de Bava take text ege, Eke tourism daira Gamudalakadumatun negatekua, de Enu daira Gamudalakadumatun negatex. Egoton GST Ganu Gafana Mataki, tourism daira Gamudala Hidumata Gulia Mata, Mimada Ganuga Bayanko Favani, tourist Unade Baki Mudataka Charter ko fawadama emuamla takakule gotu GST hisab korani charter ko aguga macca bina kushe bifada. Istunaf kura faratu den hawala deni ganu nasasi ganuadi hyper madda ga shaviyenya. Bimada ki texeguma harad kurumga madda. Bimada ga banku fawani dawlatan amdani hoduma evest tekwe no de enu ves etche verikam hinga farata negeni raitunga majidum fasko fawa ganu negawa gotu ga matin kamuga.
అది మాణకురుముగా హమత బ్యాంకురుముగా కానూనుಗೆ ಸತಾರಾಣ ಮಾತಾಯ ಪದಾರೆ ಮಾತಾಣಿಯಾ ಕುರಾಗತು ಕಾನೂನೆ ಮಾಣಕುರುಮುಗ ಈ ಕಾನೂನೆ ಎಕುಲವಾದಿ ಮಕ್ಸದ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕಾನೂನು ಹಾಸಲು ಕುರ ಬೇಣುವ ಅಮಾಜಿತ ಹಾಸಲು ವಾಣೆ ಗೊತಕ ಕಾನೂನು ಮಾಣಕುರುಮ ಇಸ್ಕಂದಿನು ಲಾಜಿಮ್ ಕೊರೆ ಅದೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ಮಕ್ಸದ ಹಾಸಲು ನುವಾಣಿ ಫದ ಗೊತಕ ಈ ಕಾನೂನು ಮಾಣಕುರು ಮಣಾ ಕೊರೆ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಹಲೀಮಾ ನಮಕ ಕಿಯಾ ಉಳದು ಫೋರ್ಕೊದ್ದಿ ಫೆವಾ ಮೊದಲ ಖಿದ್ಮತುಕ ಅಗುನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಕು ಮುನಿ ಟ್ರಗಸ್ ಕಮಚ್ಚ ಲಾಜಿಮ್ ವಾಕಮ ಮೀರಾಂಗ್ ಅಂಗಾ ಫೆವನಿ ಎವಳದು ಕೊಫೆವಾ ಮುಆಮಲಾತ ಕಾನೂನುಗ ಫಣರ ಪಣಮಾದಾಗ ನೂನುಗ ಬುಣ ಚಾಟರುಗ ಮಾಮಲಾತ ನುಫತೆ ಕಮ ನಿಮ್ಮಾ ಅದು ಎನಿಮ್ಮು ಮೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಫವನಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗವಾದಿಗೆ ಸತೆ ಖೈಪಣ ಮಾತಾಯ ಹವಾಲಾ ದಿನುಮಫ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗವಾದಿಗೆ ಸತೆ ಖೈಪಣ ಮಾತಾಯಕಿ ಚಾಟರುಗ ಆಗಾಗುಳೆ ಮಾತಾ ವಿಮಾದಾಗ ದಶಂ ಕಾನೂನುಗ ಫಣರ ಪಣ ಮಾತಾಯ ಹವಾಲಾದಿ ಚಾಟರುಗ ಅಗುಕಮ ಖಂಡಾಳ ಫವನಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳದೆ ಚಾಟರುಕಂಗ ಮಾಮಲಾತಿಗೆ ಮುಗಾಬಿಲುಗೆ ಗೊತುಗ ಎವುಳದೆ ಚಾಟರುಕಂಗ ಹಿದುಮೆ ದೇ ಫರಾತ ಫಾಸಾ ಇನ್ನ ಎನುಮೆಸ್ ಗೆ ಗೊತು ಲಿಬೆ ಜುಮ್ಲ ಅಗುಕಮ ಗವಾದ ನಂಬರ್ ತಿಹಾಸ್ ವಿಹಿ ಒಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಹೈಫನ್ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಈ ಗವಾದ 26 ವಣ ಇಸ್ಲಾಹು ಜೂನ್ 26 ತಿಹಾಸ್ ವಿಹಿ ವಣ ದುಹಾವು ಮಾಯಕು ಕಾನೂನುಗ ಫಣರ ವಣ ಮಾತಾಗ ಬಯಾಂಕುರ ಚಾಟರ ತೌರೀಫ ಬಯಾಂಕು ಫವೆ ಎಗೊತ್ತೊಂದು ಚಾಟರುಕಮ ಪೊಣಿ ಫವಣಿ ಏಕೆ ವಕಿ ಮುದ್ದದಕ ನುತ ದತುರುತಕಕ ಫಣರ ದುವಹ ಪುರೆ ದಿಗುಣು ಮುದ್ದದಕ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳದೆ ಕುಯ್ಯ ದೂಕುರುಮ ನುವತದೆ ಕುಯ್ಯ ಹಿಫಾ ಫರಾತುಗ ಅಮಿಲ್ಲ ಬೇಣುಮ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳದೆ ಕುಯ್ಯ ದೂಕುರುಮ ಮಿಸ್ಲಾಹಾಯಕು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗವಾಯ್ದು ಸತೆ ಖೈಪಣ ಮಾದಾಗೆ ನೂನುಗ ದಶು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳದೆ ಕುಯ್ಯ ದೂಕುರ ಹಾಲುದುಗ ಇಸ್ಸ ಬಯಾಂಕೋಡಿ ಚಾಟರುಗ ಶರತುದ ಫುರಿಹ ಮನುವಾಣಮ ಕುಯ್ಯ ದೂಕುರ ಫರಾತ ಕುಯ್ಯ ಹಿಫಾ ಫರಾತ ಅದೆಮು ದುವೆ ಫೆವಾ ಎಬ್ಬ ಸುಮುಗ ಅಹಿ ಗೊತಕ ಬಯಾಂಕೊ ಫೆ ಒನ್ನಮವೆಸ್ ಎವಳದು ಫೋರ್ವಾಯ್ದೆ ಮೊದಲ ಖಿದುಮತುಗಾಗು ಎವಳದುಗೆ ಆಪರೇಟಿವ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒನ್ನ ಫರಾದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದಕ್ಕನ್ ಜಿಹೆನ ಕಮ ಕಂಡಾಳಾಫವೆ ಮೀರಾಯ ಗವಾಯ್ದು ಮಾಣಕು ಫವಣಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನೂನುಗೆ ತರ ಹ್ಯಾಂಬೇರುಂತೋ ಇಸ್ನಾಫಿ ಫುರತ ಮಣಕುದ್ದಾಗ ಇಸ್ನಾಫ್ ಪುರ ಫರಾದುಗ ಮ್ಯಾಗನ್ ಬಹುಸಕಿ ಇಸ್ನಾಫ್ ಫರದ್ವಾ ಫರಾದು ಚಾಟರುಗಾಗು ಕಂಡಾಳಾಫವಣಿ ಕಾನೂನು ಮೀರಾಯ ಲಿವಿದಿ ಫೆವಾ ಬಾರುಗೆ ಬೇರು ಗವಾಯ್ದು ಮಾಣಕೋಗೆ ಕಮ ಬುಣೆ ಫರದಾ ಫೆವಾ ಬಹುಸಕ ಹೀಗೆ ಗೋವೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನೂನು ದಶು ಗವಾಯ್ದ ದುರ್ಗ ಬಾರಕಿ ಕಾನೂನುಗ ಗವಾಯ್ದ ಹದಾಣೆ ಬಕಿ ಇದಾರ ಕಂಡಾಳ ಫನುವಾ ಹಾಲೆತ್ತಕುಗ ಮೀರಾಯತಿ ಫೆವಾ ಬಾರೆ ವಿಮೇರುವು ಬದಾರ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನೂನುಗೆ ಫನರ ಬಡಮಾದಾಯ ಗುಳಿಗೆ ಗವಾಯ್ದ ದುರ್ಗ ಬಾರಿ ಸುನ ಫ್ರದ್ವಾ ಫರಾ ನು ಮಿತುರು ಫರಾತಕ ಎಬಾರು ಲಿವಿ ಫ್ಯಾನುವಾ ಇರು ವಿಮಾದಾಯ ಗುಳಿಗೆ ಗವಾಯ್ದ ಹದ ಹಿಂಗುಮುಗ ಬಾರ್ ಕಾನೂನು ಮತಿಕು ಫೆವಣಿ ಮೀರಾಗ ಮಚ್ಚ ವಿಫದ ಹಾಲತಿಗ ಮೀರಾ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನೂನುಗ ದಶು ಹದ ಗವಾಯ್ದ ಕಾನೂನುಗ ಮಫ್ಹೂಮಗ ಖಿಲಾಫ್ ನುವಾಣಮ ಎಗವಾದ್ ಬದಲ್ ಕುರ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಕುರ್ಮ ಬಾದಲ್ ಕುರ್ಮಗ ಬಾರು ವೆಸ್ಲಿಬಿಗೆ ಮಣಿ ಮೀರಾಲ್ ಈಗ ಇತ್ತಿನ ಎಗವಾದುಗ ಬ್ಯಾಂಕು ಫೆವಾಗೋತೆಗೆ ಮತಿನ್ ಕಂಗಂ ಕುರ್ಮಗ ಬಾರು ವೆಸ್ ಮೀರಾ ಎಲ್ಲಿಬಿಗೆಂಬೆ ಇಸ್ನಾ ಫ್ರದ್ವಾ ಫರಾತು ಮಡಿಫವಣಿ ಇಸ್ನಾ ಫ್ರದ್ವಾ ಫರಾತು ಹದ ಗವಾಯ್ದಕು ಅಗು ಕಟೆರ್ಮಗ ಬಾರು ಲಿಬಿ ಫೆವಣಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನೂನುಗೆ ನವಾರವನ್ ಮಾದಾಗೆ ರಾಗದಶು ಬ್ಯಾಂಕು ಫೆವಾ ಯಕುರುಗ ನಂಬರು ತೌಗ ಹುರಿ ಹರಕಾತಕು ಎಕಣಿ ಕಮ ಅಮಸ್ ಮುಸ್ಲಾಗೆ ಸುನಾಫ್ರದ್ವಾ ಫರಾತುಂ ಅಬು ಕಂಡಾಳ ಫವಣಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗವಾಯ್ದು ಸತ್ಯ ಖೈಪಣ ಮಾದಾಗ ದಶು ಇಸ್ನಾಫ್ರದ್ವಾ ಫರಾತ ಲಿಬಿ ಫೆಮ್ ನುವಾ ಬಾರೆಗೆ ಬೇರು ಕೋಗೆ ಕಮ ಈ ನಮಸ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗವಾಯ್ದು ಸತ್ಯ ಖೈಪಣ ಮಾದಾಗ ದಶು ಚಾಟರುಗ ಅಗೆ ಮೀರಾನ್ ಕಂಡಾಳ ಫೆ ನುವಾ ಕಮ್ ಇಮಾದಾಯ ನಜರು ಕುರುಮು ವೆಸ್ನಿಗಿ ಗೆಂದೆ ಗವಾಯ್ದು ಸತ್ಯ ಖೈಪಣ ಮಾದಾಗ ಒತಿ ಕಾನೂನುಗ ಫಣರ ಮಾದಾಗ ನೂನುಗೆ ಬೇಣುಮ ಚಾಟರುಗ ಅಗುಗಮ ಪೂಣ ಫೆವಣಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳದೆ ಚಾಟರುಕಂಗ ಮುಆಮಲಾತಿಗೆ ಮುಗಾಬಿಲ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಎವಳದು ಚಾಟರುಕಂಗೆ ಹಿದುಮತ ಚಾಟರುಕುರ ಫರಾತು ಫಾಸಾ ಇನ್ನ ಎನೋಮೆಸ್ ಕೊಯ್ ಗೊತು ದಕ್ಕ ಜುಮ್ಲ ಅಗಶೆ ವಿಫದ ಅದೇ ಮಾದಾಗ ಶವೇನಿಗ ಅವತಿ ಕಾನೂನುಗ ಫಣರ ಮಾದಾಗ ನೂನುಗೆ ಬೇಣುಮ ಚಾಟರುಕಮ ಪೂಣ ಫೆವಣಿ ಏಕೆ ವಕೆ ದತುರು ತಕ ನೋದ ದತುರು ತಕ ಫಣರ ದುವಹ ಪುರಿ ದಿಗುಣು ಮುದದಗ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳದೆ ಕುಯ್ಯ ತೂಕುರುಮ ನುವತ ದೇ ಕುಯ್ಯ ಹಿಫಾ ಫರಾತುಗ ಅಮಿಲ್ಲ ಬೇಣುಮ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳದೆ ಕುಯ್ಯ ತೂಕುರುಮ ಅದೇ ಮಾದಾಗ ನೂನು ಗೋತಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳದೆ ಕುಯ್ಯ ದೂಕುರ ಹಾಲತುಗ ಮಾದಾಗ ಶವೇನಿಗ ಬ್ಯಾಂಕು ಫಾ ಶರ್ತ ಫುರಿ ಹಮ ನುವಾಣಮ ಕುಯ್ಯ ದೂಕುರ ಫರಾತ ಕುಯ್ಯ ಹಿಫಾ ಫರಾತ ಮತ್ತೆ ವಿಫೆವಾ ಬಸುಮುಗ ಹೆ ಗೊತಕ ಬ್ಯಾಂಕು ಫಾ ಒನ್ನಮ ವೆಸ್ ಎವಳದು ಫೋರ್ವಾಯ್ದೆ ಮೊದಲ ಹಿದುಮುದುಗಾಗು ಎವಳದು ಆಪರೇಟಿವ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒನ್ನ ಫರಾತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದಕ್ಕಂಜಿ ಹೇನೆ ವಿಫದ ಚಾಟರುಗ ಆಗು ಅತಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನೂನುಗೆ ಫಣರ ಮಾದಾಗ ನೂನುಗ ಕಂಡಾಳಾಫ್ ನಮ್ಮಸೆ ಕಾನೂನುಗ ಚಾಟರುಗ ಆಗು ಮಾಡ್ಕೊದ್ದಿ ಫಣುವೆ ನಮಸ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗವಾದಿಗೆ ಸತೆ ಖಬರ ಮಾದಾಗ ಹಾಯ ಆಯಕು ಕಾನೂನುಗ ಬ್ಯಾಂಕು ಫೆವಾ ಚಾಟರುಗಗೆ ಎ ಇಬಾರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊರೆವಿಗೆ ಗೊಸ್ಪಾವೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನೂನು ನಿಯಾಕುರನಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳದೆ ವಕಿ ಮುದ್ದತಗ ಚಾಟರುಗ ಫೆವಾಣ ಮೆ ಮಾಮಲಾತ ಗುಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಿಸಾಬ್ ಕುರಾನಿ ಯಗುಗ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾ ಕೊಕ್ಕಮ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗವಾದಿಗೆ ಸತೆ ಖಬರ ಮಾದಾಗ ಹಾಯಿ ಚಾಟರುಗ ಹಿಸಾಬ್ ಕುರುಮುಗ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳತು
charter kum gamre muamalat kum gawe kutuka charter pura faratun dakka fema fasa ya enu gas mata kun dakka agu himene enga mun charter kum kandalu muga miran amilyan age kandalu ke timadenne imada ghaye fo shaveni gaunani charter kum ga balane kutuke desharuta bayak watifa Bikamaki GST ganu ke fana mata gunda mafhumuga hilaf nuwane kotaka genesti fewa tafsil kum ga gabul kuram tabaki GST ganu ga charter man koti fane to అది GST గానునుಗೆ ಫನರಣ ಮಾದಾಗ ನುನುಗ ಕಂಡಾಳ ಫಬನಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳದಕಿ ಬಕಿ ಮುದ್ದತಕ ಚಾರ್ಟರ್ ಕೊಫೆ ಮುಆಮಲಾ ತಕುಗ GST ತೆಗುಮ GST గానుಗೆ ಫನರಣ ಮಾದಾಯ ಬಲಾರ ಮಾದಾಗ ಹಮೇಕಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಫೆ ವರಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳದ ಬಕಿ ಮುದ್ದತಕ ಚಾರ್ಟರ್ ಕೊಫೆ ವಾಡಮ ಎ ಮುಆಮಲಾ ತಕ ಗುಳೆ ಗೊತು GST ಹಿಸಾಬ್ ಪುರಾಣಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಕ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾ ಖುಷೆ ಮಿಮಿ ವರಗೆ ಕನ್ charter ki ko baga saaf ko bayan ko fanwe hamaya charter ka bunga muddate onan je kama bunun mata be to mus para saaf namase muddate ki ko baga mes kanun ka bayan ko fanwe kanun ka bihuri ibarat ka sarihata ori fedinu maki kanun ga dashun kulawala qawaid muga bar bige wa farata pure vidan kanka kanun ga ibarat ka ege amu mana dinuga ma kanun ga bayan ko fewa lafsu da manukuru matta ka hede gawaid kulawala muga bar kanun hada majli hudifa wa halat takuga అది ఎబారుಗೆ పేను గానుని ఇంగతెರೆ హిఫాఫ మానం ఎగవాదుగా వా మానుకురుమకి ఎగానునగా ఎలఫ్సె దేహకొదే మానుకంగా బలంచి హమయాకు గానుని కులవాదముగా గానున్ హదా మజ్లిహు ఎగానునగా సాఫ్ కొన్నత నుసీదా కొ దూకొ ఫెవా హుస్తంతం ఎగానునగా దశుంగ కులవాలెవే ఎగవాదుగా దశుం ఫ్రిహముకురుమగా బార్ ఎగవాదముగా బార్ లిబిగే వా ఇదార ఎక దూకొ ఫెవే దుగతుం హెదే ఎగవాదగి కి ఏ ఇన్సాఫుం ఎక్కివా ఫెవా అమిల ఫరుది ఫికుర బినాఫియ నువా Bina fewa nuwata gaanu gasla saaf ko hila fetchika nuwa ha hinda ko eyang iska deve manikam gaves teke. Bahus kurewa nukutaga mina riya ko fewa gawade ki batul gawade nu hengamu gawadu gaya ko dawale fewa mata daga riya ko wen nimum gabar mira ele bigembe. Adi muli gaanu ga maksada balarus gaanu ga saaf benu maki wake muddata kurewe hagigi charter ga muamalat ka khasa loye dinu ka inge hindu ei muamalatuge muddata takuraruwa mimbara nuwate ege vifadige tabiyata belumeneti ebba sumega kuya dinu nuwate charter kuru mifada lafse benu ko fewa komme intizamaga deve luye nunkamga ahorendeke hameyaka GST gawadu sateka bada maadaga dashun kandala fewa sharutu takaki ganuge ibaratu gawa wake muddata kureve charter mimaniya buddiveri godeka sida guli fewa kankan kama befa ganuga sida godeka tafsil ko fanwa kamega gawaida rujuave gawaiduga ekamati fewa maane barosa ve koi kandalamaki ganuga tarahage berunga gawaidu maanakurunkamga ahorennu deke Minukutaga isuna fratura fahan ko fawani mira gawaidu maanukura gotu muni travels in GST dakkan jehni ehem paratu ko forward da mudalla hidumatu gagun kama pair e muni travels akuru mustahidu kame kamshar mira gawaidu maanukura gotu nikunani dekolu mujihe natija ekam Isuna faratu efaratu godu kama ba princess halima me masala godit kurar muddatu ga kuya duko fa muddatu ka tarita ka badar uladu kuya dogura muamala ta hingeru GST gawaid ei amal kurar muddiye gawaide engamun gawaduga charter kurma gule madata ka fadan tamti be fawair gawaduga bank fa gotu ga matin GST dakkan jafarat ki me masala ganama isuna pura farakam gawair ezimma emme furiya mada kurma naganje emme afiyawlata emme kichiga bagotu ga gote gadagu maki isuna pura faratu ke zimma adi ei faratu bari veven zimma nunkam gaves horendeke engamun ehe faratu ku forward ya mudala hidumatu ga gon GST dekkunge muni travels gur mustahil kame kama buna bunuma kinagol gonme kamga ahorenu deke Nida madud kandala fewa gota gule gotu ufati fewa husuma Imasala ka den ufati fewa husuma taki mira madud kandala fewa gota gule gotu ufati fewa husuma Husuma to ga magun de bahuse isuna faratu ufata fewe furtama bahuse ki mira madud kandalam ga benu ko fewa ni sivru asas comparable take kabisha ekam ka sababu muni travels ka maccha kore fewa tumutum bariya guma ikachige ma fursat libi fanwa kabisha e gaanu sasi ga salis timana madang isuna farata libi fewa hanko gelli fewa kamikama bune ufata bahus Vibahus ka faratu de ki wahkata ka nazar kurar annani vikam faham kore Mira madud kandalam ga silu asas take benu ko fewa kama punabunu Minukutaga istuna faratu faham kura magot kamaki agu kandalam ga mira benu kuri silu asas take kamasha e asas take ki hagigatu ga istuna faratu ulada gule asas take kama istuna farata yagin kurevena goten nikkama Mira mudafawani masala ga adud kandalam ge benu istuna faratu ga uladu duko fewa farata ga fewa ebas hudda for kodinu mai fewa kamasha
adi uladum foru kodde ehni hidumatahuge ಬೇಣುಮ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊರಮ ಎಕಿಪಾರ ಮತಿನ್ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಸಿಫದ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಫಾನ್ ಮುವಾಕಮ ಏಕಮಂ ಅದದು ಕಡಳುಗ ಬೇಣುಮ ಇಸ್ತುನಾ ಫುರಾ ಫರಾತುಗ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳದ ಎಫದ ಉಳದು ತನ್ನತೆ ಸಫಾರಿ ತಕ್ತಾರ್ ಕೊಫಾ ವಾಡಿ ಕಮಶಾ ಮೀರಾ ಬಲಾ ಫವಾನಿ ಎಫರಾತು ಫೋರು ಕೊದ್ದಿ ಫವಾ ಇದುರು ಸರ್ವಿಸ್ ದ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆ ಫರಾತುಗೆ ತೆರೈ ಇಸ್ತುನಾ ಫುರಾ ಫರಾತುಗೆ ಉಳದುಗ ಹುರಿ ಫೆಂಬರುಗ ಅದಿ ಅದದ ಕುಟರಿ ಹುರಿ ಫರಾತಕ ಎಫರಾತ ಎಫೆಂಬರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಫೆವಾ ಫರಾತಕ ಒಡಿಡುಗ ಮುದ್ದತುಗ ಆಪರೇಟ್ ಕೊಫೆವಾ ಟೈಮ್ ಸಫಾರಿ ತಕು ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಹಿದ್ಮದುಗ ಅಗಕ್ಕಮ ಅದಿ ಮೀರಾಂಗ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಫೆವಾಣಿ ಕಮಶಾ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಿ ಇರು ಹಮೇಕನ್ ಉಣಿ ಕೊಫೆವಾಣಿ ಎಟೆಕ್ಸ್ ದ ಕಾ ಫರಾತುಗ ನಂತ ಎಕನಿ ಕಮಶಾ ನಂತ ಸಿಲುಕುನ ಜರು ಸವಕಿ ಇದಾರಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಫಣನ ಮಾತಾಂಗೆ ಕಮಣ ಕುರಾತಿಕಮ ඉදාරේ ගානුග තිරිසුන මාතාග බයන් කොෆවඩි ඒ මාතා ගොන්න කොෆවාන අධ්‍ය මාතාග ශවියනීග මීරන් කඩාල අද මී කඩාල අද මී මාතාගේ හාගදශු කඩාල ෆිදෙග එකන් ඒ කඩාලු නිස්බ බාෆරාත දිමුන් අංගම්වාන අධි ඒගුම්ග අනනි කංකම් ඉමනම්වාන ඒ නම්බර તો දෙතර තිනේ එෆරාත ඔට්ටෙකු ගොතුග දක්කන් ජේකම මීරන් කඩාලේ අද අධි අද හිසාබ් කරම මීරන් බේනු කොරි asas daga hisab kurum ga tafsir ni madata hibuna fawan mina degu badadu kandeli gota gulege isnaf pura farata for ko difawa mawlumat daga balayen uladu for wadi mudula hiduma taku sales hisab ko fawa go extra 1.3 ga mina hibuna fawe godon extra 1.3 ga mina tese kalis wanaru ga january feshige december 2022 ga niyada isnaf pura farata uladu ga gst ga hisab ko fawa go tuge tafsir himene mawlumat hisab ko fawa ka tegen ove adi hisab kurma basu ko fawa go note baga himana fawe idari ganu ke tirisuna mata ke shavini ke dashum hamekani miran kandala adu disuna pura farata hisab kurma ko gufude ka tegen ove adi edada basu asas basu asas ka tafsir himene isna pura farata mawlumat hisab kurma ki mira ga bachon ikhtiyar nun ka besi mata insaf Kama mimbar ya malumat isa ko fatuma ki miran kandala fawada tuga sahaban kashuru kurma ek mage kamga ayu isa kore malumat furi manuwana manwa dega unika me wana miran adu kandala matta ka he assessment ki ijrai goto balda chichi kamga regende ganunuga efaratu deku goto ga dakkan je kama miran kandala adadu hisab kurma miran benu kur asastaka hisab kurma tafsil isnaf pura farata hisab kurma miran macha lazim ko fawani ves nisaba batta ka kamga kabul kurave ಲಿಯುಂತಕ ಬಲಾರ್ ಮೀರಾನ್ ಹದಾಫವ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ ಅದದು ಕಡರುಮಟಕ ಬೇನು ಕುರ ಅಸಾಸ್ತ ಕಾಗುಳಿಗೆ ಹಾಮವಾ ಹುರಿಕಂತತಕಿ ಓಡಿ ಅದಿ ಲಾಜಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗುಳಿಗೆ ಅದದು ಕಡರುಗೆ ಬೇನುಮ ಮೀರಾನ್ ಬೇನು ಕೊಫವನಿ liveabort.com ಕಮುಗ ಮೀರಾನ್ ಪುಡಿಫವೆ ಅದಿ ಅದದು ಕಡರುಗೆ ಬೇನುಮ liveabort.com ಇಟ್ನೆಗಿ ಮೌಲುಮಾತ್ ಗ ತೆನೆಗ ಹಿಮನೆ ಕಂಕಮುಗ ತಫ್ಸೀಲ್ ಹಿಮನಾ ಫವೆ liveabort.com ಮೆದುವೆರಿ ಕೊ ಮೀರಾನ್ ನಗಾಫವ ಮೌಲುಮಾತ್ ಕಿ ಆಮ್ ಕೊ ಫೆನ್ನ ಹುರಿ ಮೌಲುಮಾತ್ ಕಿ ಅದಿ ಮೌಲುಮಾತ್ معلومات gen furiha ba isnaf pura farata for ko di fan wa kam ga shakwai bimar wala ga isnaf pura farata ko fanwe ulada banna idur amdani denagadu muge benu wa ekashige ba malumat liveabort.com eduri ko depend etati mira en adadu kandar muge benu ma isnaf pura farata ga ulada dadi enkoi ehe ulada comparable daga gotu ganaga e comparable tameduri ko princess halima namaka kiya ulada bannani kamalla fa koreve amdani ge adadu kandala fave adi mi comparable tan neguga miraen benu kori criteria istinaf kura farata hisa ko fave adi comparables ikhtiyar kuga bala fava mingadu takaki eke safari ga bawa de operate kore muddat tine star 18 hadare kotari muad eduga adadu pahe hafta kurada turuka adadu haye uladu ge fembara adi de khidmat ge daira ka ingin gove criteria ge sun den hisa ko fawani miran ikhtiyar ko fawa de comparable boarding and lodging service ke kutuka audit muddatuka wadi fawa amdaniyai idur khidmat takun wadi fawa amdaniya jumla amdaniya ege natija ek gotu ne fawa idur insatta fenna goitawale sunaf kura faratu meswan kura fada miran benu ko fawa comparable tahuge nam wadi silu ko fa adi comparable tahuge tere comparable e aki eheni gidumaitta ves de farate kamal comparable b aki hamekan faturu veri ulade gotuga operate kura ulade ka audit report okege kove adi mira madafawa assessment ga adadu kandaru mattaka benu kura asasaka kulige khama wanne kantataki ala kiuma benu kul comparable a adi comparable b aki kobakam ala kiumataka khiyar kul comparables tamuge tere ituru
ehen comparables taka balafa veto motanunto adi ehen comparables taka balafa manama e comparables ta unikurmuga gengulunu sababuta tine assessment binanguri maadi bayanta huga tafsil mira madadu kandelama beenuwa mawlumat emma fulim gotuga text taka fara taka hissa koran jehekama ula text pe tribunal balani ma fawa MHV masala isuna pura paratun hawala di fawe masalaga nimmu badara masalaga text pe tribunal ga rais muhammad munawwar bon fawani text kumake raitu ufananje taklife kama bayru text negunu goy text ka farata safi fa automaki muhimu kamike egotu auditek kuruma fa hoy auditakun hisab kurawunu goy tafsili gotenga text ka farata ka hisanu kurave nama hisab ko fa goy pahu mumuga datitake kurumati veda vegen dani kami debas veven kamen nunde adi text neguma be idari kanun ge salis tawna manda ga dashun text ka farata ka mati ku fa zimata furihama mata kuruma eadatu hisab kure fa gotu ga tafsil text ka farata ka hissa kurumaki muhimu kamike ifada Munamuna masalaga husumata balare istuna afraton ko feba muamalat tabu agu kandalu makichigem wasasaki cost plus 25% kama mira ni minimum ga sababu bayan ko difa numa fan service insateki e muamalat taka em mekashigem wa markup kama kandala fan service insat hisab kuri kihinen adikum sabab taka riya ko gen kan mate hisab kure feba ko tuka tafsil furiyam ko tekka bayan ko fan etumu ga maccha bina feba husumata kam fahanga purele Munawun MHVL masalaga isfahan ko fada mira ngudite kurma fo adadi hisab kurun gutuga tafsil teksa ka farata hissa kuran jegami mira gamacha iltizami context numa be idari kanun thiris nona mata ga timana nambara belumu ige sunaf kura faratu hawala de MHVL masada khilafa istunaf kure feva muni travels masadaga mira benu ko feva comparables ke nang silu ko fa vina maves e comparables ta negumuga bala feva minga da sunaf kura faratu foru ko de hidumata ifada hidumata ko alakima benu ko comparables ta kahar ka bana jumla amdani sunaf kura farata hissa ko feve Degu fede swala ki foru ko di feva mawlumata ki idari kanun ke thiri sunamata ke timar number ke benu ma ikashige ba mawlumat to Idari ganun tiri suna mata ga shaveni ke timar number gawa mira beenum kur asastaka hisab kurum ka tafsil mi bara taman kuramani emada ga maksad hasil wana fada gotaka kamga ahorendeki ebahi emada ga maksada ki assessment mata adada pasil go texaka farata saf ko di famuma ekashigama mawlumat ga matcha bina ko assessment ade kola ituras kurum ka fursat wes texaka farata libiti fa'utu Mira for ko di feva mawlumatuga efaratu comparables homuga benuku feva criteria audit report ga ham pulikamuga vinamaves ei kon uletu take kandegi adi criteria ga bayanku feva kankam ga tafsile ebahi egwe sifata ke hulikama amugo de ga bune fa vinamaves comparable to ga hagigi sifata ga egwe kam bazan kurumuga bala feva asas ta ham kurumenneti evlanto ga mani bayanta huga wa nispetta ka balage isuna fura faradu ga tekhuge adad hisa kurumuga natija ki ei kon uletu take kannegi evlanto ki ham hagigatu gaves isuna fura faradu ga ulada ala kiyena fada egwe uladu take to kashwal kurevena gotenneti అది ఎవಳదుత ఇఖ్తియార్ కురుముగా బేను కురి మింగంత రంగల తంఫీజ్ కో ఫావేతోయా ఎవಳదుగా బొడుమేనా ఉలందుగా ఉమ్రా దే హినుమత్తక బదా ఎవ్రిస్ బదల గిరిస్ ఫావేతో బెలేన గొతెన్నెతి వీరా ఫోర్ కొద్ది ఫేవా మౌలుమాతోగ సహకమా ekashigem ba kankashavaru nuwe ei rangala mawlumat ekkamuga qabul kurunu ehengote istuna pura farata nekkam fahan kureve comparable a ki princess halima ende hinumattaka bora fula ko ehe hinumatta de ulande mi ulandum itura de hinumattakum badefava amdani uniko fawankama miram buna buluma kunufudeeru mi mawlumatta emme fulhama istuna pura farata libifa netumaki Alakiuma benu ko feva ulantaka ki hagigatu gaves princess halima ya alaki e fada ulantake to beduma iya ituras kurma fursat istuna pura farata bandur genti unkamuga ahulna qabul kureve munamunu kankamuga macha bada miram foru ko di feva mawlumatta ki Ekuga gotuga kandela adada bure ituru mawlumat kamuga vinamaves foru ko di feva mawlumatta ki idari ganunge thiris nuwana adaga shavini ge timar namur ga bona min kata fete mimbara foru ko di feva mawlumatta huga mawlumatu takkama aharana gabolu kureve Textnuma be idari ganunge fanana madaga da shon sirru hifettum ge iltizam idari ganunge fanana madaga ha text ka faratahuga mawlumat hama kuru fula daira ga mana kure adi fanana madaga shaviniga mawlumat ham kure vidane iha halata bayan ko favina maves ege tereng embes halata ki assessment ga adada kapasi numuga
Asa mumuga ek taxpayer ge maadi malumat ani taxpayer ka dinu hudda pura hala denu. Income comparable A adi comparable B ki koba kama ifrato ga maadi malumat hit isuna pura farata hamanu kurevene kama mira mulfewani ganunu ge mima dai eka mana kurati kam igen gowe. එහෙනවස් ඉදානි ගානුගේ ෆරාන මාදා වසිරු හිෆටම ගියතිසාමකි මීරා ඉස්සුනා පුරෙවේ ෆරාතා හිස්සා පුරෙවෙන මවුදුමත් කණ්ඩාලා උසුල් ඒ මීරා ගමිල ඇසෙස්මන්ට් හෙදුමුගේ ඉජරාතුගා හුන්නජි අදුල්වරි කමා මවුදුමත් හාමුකුරමුගේ මිංගඩුත කණ්ඩාලා උසුලෙන්නු විදකමකි තෆාතු දෙකමකේ අලාකියුම බේනුකුරි ෆරාතා හාමනුකුරමුකි ඉදාරි ගානුගේ තිරිස් සුන මාදාගේ ශවීනීගේ තිම්මන් නම්බරුගත ෂු සිද්රු හිෆටම උසූත තන්දේ එන්න ෆුලා මිනෙකා assessment hedumuga miraye beenukuri asastaka hisab kurumga tafsir for ko dinuma miraga maccanwe masuliyatu bariye vevena kamennu adi text ka farata bedumuge ifursatu nem malumatake ge macca binako assessment hedumu ufade vein safanwe uzure besnu idari ganuga fanara madaya thiri suna madage miduga wakulu idari ganuga fanara madaya thiri suna madaya akuga khiafinama idari ganuni hamayaki ಕಾನೂನುಗೆ ಫಣರ ಮಾದಾಯ ಕನ್ನಡಿಗಂದನಿ ನೀರಾಯ ಮೌದುಮಾತ್ ಹಾಮು ಕೊರವೇನ ಎಮ್ಮೆ ಫುನಾಮಿಂಗಡ್ ಅದಿ ಕಾನೂನುಗೆ ತಿರೀಸ್ ನುವಣ ಮಾದಾಗೆ ಶವಿಯನಿಗೆ ನಂಬರು ಕಂಡಾಳಾಯದನಿ ನೀರಾಯ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಮು ಪುರಂಚೇಮಿಂವತ್ ವಿದಮಾತಾಗೆ ಮೆದುಗ ಫುಶುವರಮ එකම ಫೆನ್ನ ಹಾಲತುಗ එකම ಹಲ್ಲೆ ಹೋದವಾಣಿ ಎಂ ಮಾದಾಗೆ ಮಸ್ಲಾತ್ ಅನೆ ಮಾದಾಯ ಮುಳಿ ಕುರ್ಬಾನ್ ಕೊಲುಮುಗ ಬದಲುಗ ವಿಎಂಎ ಫುಳಾ ದಾಯಿರಾಗ ದೆಮಾದಾಯವಿಸ್ ಅಮಲ್ ಕೊರವೇನ ಫದಗೊತಕ ඉදාරි ගානුගේ ෆනරවන් මාදාගේ දශු මීරාය හාමණු කුරවේන මාලුමාත්තකයි තිරිස් වන මාදාගේ ශවියනීගේ තිම නම්බරක දශු හාම කුරුන් ලාජි මාලුමාත්තක මෙදුගා මිය හුස්කමුගේ නතිජායකි විදේමස්ලාතුගේ මෙදුගා නිසාමි ෆුෂරුම උෆදිගෙන්දියෝ ඒ ඉදාරි ගානුගේ ෆනර මාදාගේ හාගේ දශු තිම්මන ෆරයිතකුගේ ටෙක්ස්ට් එකක් එහෙන් ෆරයිතකුගේ සිල්ව මාලුමාත් හිමාය කුරුමත් ටෙක්ස් ඉදාරාගේ මච්චන් ඉල්තිසාමයි අනෙක් කොළුන් එසිස් කුරවේ ෆරාතන් ඒනායද කොළමයි මසල එගුමයි ඒ ජවාබ්දාරි ගුමෝයි හක්කු ඉන්න මස්ලහතේ කියවස් ගානුණු බාරු දිබේ දෙකමෙ නම වෙස් මිෆුෂාරම හල්ලෙන් හොදාර එසස් කොරවේ ෆරාත දිබිගෙන් වා අදොනවර අඩොමෙග්ගේ හග්ගු මුලින් ගෙල්දිගෙන් දාමින් බර සිරු හිෆට්ටුම ගමස්ලාත ඉස්කන්දීගෙන් නුවාන් කමුගා හරණ ගබුල් කොරවේ අලා කිමට්ටක බේනුකුර උලත ඉක්තියාර කුරි මින්ගඩුතක අදි අලා කිම බේනුකුර කොම්පරබල්ස් තවග නං හාම් කුරමක බදලුගා මීරා නිස්තුනා පුර ෆරාත ෆොරුක දීෆවනි මසලා ගුළුකුරි ආම්දනීගේ බාතක එකනි बिना को तैयार को फवा खुलासा डेटा सेट मीरा मिफदा मालूमात हिस्सा कुरमकी एबेस मालूमात फोर को नुदिर मबर रंगण कमे कम गावी नमस असेसमेंट का मौनवी गोतेगा इतिराज कुरमुगे फुरसत लेबिदनु मटका ए मालूमात की कानुगे तीरी सुना मातागा शवीनी की तिमर नंबरो लाजिम कुरामी नड फेते मिमर अबरे मधु मालूमात कम गा अहरे देखे Pigetoro natural justice ke mabdai kamapa odi autor am patam usula ki komme miha kame dues kote nima muge kuring emiha ka dekola kushel fe wa masale ki ko back and saaf kodi ekama raddu di jawabdari ekashi ge wa fursat denu lazim pura usule usul ga dashung emiha ka dekola kushel fe wa hekita eguma hekita ka itiraz kurumuge adulveri fursat dibidenje engamo text idara टेक्स इदारा एकु कानूनी हिसाब काम कुर मटका असेसमेंट ता तैयार कुर मानी टेक्स तक का फराता मी हगुदा फुरी हमें दिबिदेन उते गमती टेक्स तक का फराता फोर को दे मालूमात की हमें कन इजराय गोतु देवे मालूमात का बुमक बदलुगा ए हगीगी माने का जवाबदारी वेवे फद जवहरी मालूमात का वांजे एकमो में मसला का जीएसटी कानून का फरना माता का मकसद हासिल कुर मटका कुरिया मालूमात तके तफसील को हामा नुकुर कम गावी नमस अलाकियुम बेनु को फवा कंपरेबल सककी प्रिंसेस हलीमा या हकीकतु गावस एफन तेगे ओलदु तक कम खशवर को तेंची है अद हिंगा फवा मुआमला तक बुद्धि वेल गोतेगा गुडवा देवे फद सह नतीजा नेरेदेन असास तक के मच बिना फवा मालूमात कम खशवर वाणे मिमरा मीरा मालूमात हिस्सा कुरमान कम गावस तेके इदारी गवादुगे तेविसुन मातागे हागे एबन नंबर आ 13వ नंबर आदि इदारी गवादुगे तेविसुन मातागे हा शवियनीगे एबन नंबर आ 2వ नंबर आ इदारी गवादुगे तेविसुन माता ततबीक कुरमुगा अमल कुरंजे उसूल कमवा अब्दुल्ला शरीफ मसलागा सुप्रीम कोर्ट कंडाला फवा उसूला खिलाफा मीरायन अमल को फवा कम बुनाबुनु विमसला को देवना हुसूमा तगा इसना फराफरा तो फता देवना बहुसकी मीरान अददु कंडरमुगा वेनु को फवानी टेक्स्ट तक का एहम फराता को होदा फवा मालूमात तक कम बार ए मालूमात होदा फवानी इदारी गवादुगे 23వ मातागे हागे एबन नंबर आ 13వ नंबर आ इदारी गवादुगे 23వ मातागे हा शवियनीगे एबन नंबर आ 2వ नंबर आ इदारी गवादुगे 23వ माता तत्वी कुरमुगा अमल कुरंचे उसूल तक कम
Abdullah Sharif masalaga kotum kandala fa usula khilafa kama pune wa baus Bibahus ka mina muli fa wani ikam kama ki isnaf kura faratu itiraz marhala ka mushala fa wa kanta tak ikam ganwati tribunal marhala ga au ka befaha ga nukure bena kama Ikamu bimasala bisnaf kura faratu mushala fa wa anu kutai ki tribunal bala gana vidan bala gana vidan kutai to denumu denegatu muga annan vikam kam faha kura anu kuta mushala ma bala gato Isnaf kura faratu mushef fa wa anu kutai kama mira Isnaf kura faratu mushala fa wani anu kutai kama mira anti jawab garatuga isnaf kura faratu ifrat ka furtuma bayan ka faha ko fa wani Idari ganon ke tidis wana mata tatbik kurmuga amal kuranje usul muni traversin bayan kuri Abdullah Sharif masadaya hawala di kamasha emasala kotu nimma fawani fahed jondeha saubihuga kamgawairu muni traversin notice of objection mushala fawani 26 February intiha saubihuga kamasha Abdullah Sharif masalain khade usul imtiraz marhala ka faham kurmuga fursate isnaf kura farada libi fande kamashe Adi muni traversin mushal objection a kurigen mirage objection review report tuko fawani Abdullah Sharif masala nimunu fahu 13 June 2020 ga kamsha idari ganunuge tiris devana mada tatbik kurmuga amal kuranche usul muni traversin fahaga nukuri namaves objection review report ga miran ekama riyaya ko audit nimuma badal ganna jehena kamsha badal ganna jehena kamsha menukuta mushal ga fursat taxi pe travel ga gawai itihas ekabihuge fansa sun mada gena libi fewa kama Isunaf kura faratu dakka fa wahkata ka badairu isunaf itimar nukuta gotuka ushala fa nukuta ki faratu mira geturas ka ushala fa nuwa a nukuta ka mamatu inkare nukure adi mira getiraz nukuta ushala fa nuwani isunaf kure fa masala istiraz hushelu no iru Abdullah Sharif masala kotu Supreme Court nimma fa nuwati minukuta ki utiraz masala hushelu no ufambe fa nukuta nunka mapune kam igen ove Isunaf kura faratun idari ganuge tirisanu madaya idari kawaduge tevi sunamada tatbik kurmuga Abdullah Sharif masala hawala di fawati emasala ganima fandi muma emasala gawagutu roga komisaraka adiaru wala Maan egotum Abdullah Sharif masala texebe tribunal in minimuma high court ge nimuma adi Supreme Court ge nimuga emi court faha ko fawa kankam faha ko fawa ne bata akuna akuna denuga padalga Teguli bataka dana. Minimuttakun dehavani timana faratakun hoda liyeki untaka nuata efaratakun mira forko de mawlumata binako miran adade kandala halattakuga idari ganuge tevisona mataga bayankura ijuraataka mira taba wanjehen kame mikamaki divya rajyaga high court ge turu divya rajyaga supreme court mes masalaga kandalu wafawa muhimu kanuni usul Abdullah Sharif masala riayat ko istinaf kura faratu hushar nukuta dagaki itiraz marhala ga faham ko fawa kankam nunkam purimas bayankure fave Minukutata Getiras Marhalaga Hushari Fanwani Divarajin Supreme Court of Masalani Mafavani Fahed June their Saunga Kamavati Air Itiras Marhala Fight Fevati Kamasuna Fura Faratum Kune. Hagikatu Gavis Divarajan Supreme Court of Gaziani Mafavani Nimasala Itiraza Husharumo in Mudata Brahma from Getari. Ehan Navaves Istuna Fura Faradum Itiras Ushala Favani Savis February has Saviuga Kamgavairu, Pauskura Husumatuga Divaraja Supreme Court of Maslam the Hindu Nikum Gavi Noves. Divaraja High Court number Divaraja High Court again number there has a Shavis HCA oblique Atristeka Tevis Gazia in Bahuskarave Husumatuga Sada December there's a Kabuga got in Nima Fave. High Court again Mumakivis Timana Farata Kumoda Moduma to Kamacha Binako Miran other Kandara Halatamuga Idari Ganu the Tevis Madaga Usuta Kamiran Amalkuna Janaka Kandara Favani. Divaraja Kota Ganuga Hati Haban Madaga Bank of Favani, Kotaku Nimani, Umaka Amalkuna Faspurma, Kotaku, what a Masala in Sunafura, Kotaku Naga Hidaku, Home Kota getting Umaki. Pelika hinga faratuna raitu gamajlehun na adun insaf gampun gabaruna mustagal magam to gati mihuna dawlu to magam ta hawati mihuna sifanna pulum gamache ko levige masalamati hidmat takuna emme raitu ema chamul ko lazim nimmek ifadan Diviraj High Court nimme fa Abdullah Sharif Gaziya Mira Diviraj
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಸುನಾಫ್ ಕುರಿನವಸ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಸಲ ನಿಮುಮ ಹಮೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಗಜಿಯ ನಿಮ್ಮಾ ಫಾ ನಿಮುಮ ಅಮಲ್ ಕುರು ಫಸ್ಕುರು ಗಮರೆ ನೆರಫೆವಾಕಂ ಎಗೆನ್ ನೆಂಗಿರು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಿಮುಮಕಿ ಎನಿಮು ಪಾತ್ರ ನುಕುರಾ ಹಾ ಹಿಂದಗು ನುವದಯಂ ಅಮಲ್ ಕುರು ಫಸ್ಕುರು ಗಮರೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನುಡವೆ ಹಾ ಹಿಂದಗು ಮೌದುಗಾ ಮಫೌಗೆ ನಿಮುಕಂ ಗಾಬಲಂಜಿಹೆ ಅದಿ ಎನಿಮುಮ ಐಕೋತ ಅಮಲ್ ಕುರು ವೆಸ್ ಲಾಜಿಮ್ ನಿಮುಮೆ kamihen huruma kisnaf kura fratu menkuta iteras maranda ka husha deeluni diveraje supreme court ng Abdullah Sharif kamasa nimma fa nuati kama pone dakka sababaki balagana ve sababennu ene mi masala iteras husha elelwes high court ge nim mutemi ekka faam kareve ehenkamu high court ge enimu mariya ekko enkuta hushan go frosat istunaf kura frata eboye migetunam court ge nimmunta efara akuli namaves idari ganuge terisuna maddaga miran amal kuran chejurata bara sarhi ko bayan ko fawar imaddayan hawala dive senukuta iduras marhala gawshur muga frost ekam faham kureve enkamum isuna kura fratun dakka sabaki magubul sabekam ga ahorennu deke istunafi nukuta balanu gotuma ganuga mirak bacha lazim ko fawa ijrata ka ekota amal ko fanu hudda kurmade biduga wata fat Ilawaga anukuta hushana ma balaga to masiruhi ga dashu isuna kura fratu hushere anukuta tribunal ga gawadiga fansasuna madaga dashu balaga tumge penuma ekchiga sababe isuna kura fratu hushere fanui namaves istuna fe marhala ga bakin kuta balanu gotuma nimma nimumaki ganunu miraga wacha lazim ko fawa ijrata ga khilafa amal kur madeve udde nuwate fadamale islah wane kamikam ga man ko gennuwan Texas tribunal ki mira nimma tax assessment ta kanuni sahaka kashwar kula furta marhala kama behidu mira kanuni onigudga waki tartiban wate ijrata ka ekkota amal ko mira ga macha lazim kama kandala fewanama ijrata ka ekkota mira amal ko fewa ko bada kashwar kula ga masuliyat tribunal onna manikam ga horendeke adi text ka farata ko deku goduga dakka jesaha adadu kashwar kurmaki tribunal ga macha mai zimma kam ga ware adadu kandalum ga kanuni ijrata ka ekkota amal ko fewa to belumaki Baki marhala ga masila ke bes hasmaku ekam faha ga nukur muga sababong egos efadan demige diuman wai hujjata ka begennuwan ganoni emuk tere kankang hingumuk asas rule of law lazim karakotu dawlatu ge nimume ge sahkama amad amu ganoni isuta gatene sual ufadda difaw muga hakko hasmuna libigen wairu mi asasa ki amu ko ganoni emuk tere ga kankan demhetu moye bare besme ganuna khilaf ijra ibod gohe moik saf ko fenna gonda hidu text ka faratun ijra yanagala marhala ga ikam fa ganukura kama bode tribunal dum ekama lomara dumaki ganu negative muga baduluga ganuna khilaf ma ruhundi ekan demhetu kamuga ahorendeke Hamaya Kuidari Gawad Thesin Manda Tatbikul Mugadi Raja Supreme Court Abdullah Sharif Gaziaga Kandala Usula Igota Mira Amalko Fevato Belumaki Ganuna Sati the Salis Sateka Salis Timan Mada Geraga the Shumbes Tribunal the Belu Lazim Feva Kamikamga Egente Idari Gawad Thevis Mada Ria Kurma Divi Raja Supreme Court Abdullah Sharif Gaziaga Kandala Usul Mimasala Tatbikul Jeto Belu Koremas Mangul Fadan Idari Ganuge Tiri Suna Mata Gadashum Adade Kanaruge Benuma text the Kafaratun with the Timana Farati Medurico Maluma Thodum Gabar Mira Libigam Bakama Efadan Maluma Thodumuga Amakuran Jago Idari Ganuge Tiri Suna Mata Gabayam of Fabe Adidari Gavaduge Tiri Suna Mata After Maluma Thodumuga Amakuran Jago Idari Ganuge Tiris Devana Madaga Bank of Feve, at Idari Gavaduge, Tevisuna Madaga, the Shum District of Feva Kantaki, Idari Ganuge, Tirisuna Madaga, the Shum, other Kanam Gari, Kurevan Kantata. Diverating Supreme Court to Abdullah Sharif Masalaya, Goten Nimigan Dier, Idari Gavaduge, Tevisuna Madaga, Bank of Fevani, Jumla High Kame. And with Spana Marsh, has a Kabuga, Migawai, the Genonu, Hatarwana, Slahaya, Emadaga, Haga the Shumani, Itu Akame Himanafa. Masalaga Benu Kofeva Moluma Taki Gawaida, Ginamur Bisla with the Shung Alam Ituru number Taka, Ria Hoda Feva Molumata. Enawe Sidari Ganun Getiri Senamanda Gatiman Faratu Diaki Hodma Kandala Fava Ijrata, Gulegotu, Diveraja Supreme Court Nima Fanimaki, Animu Nipiru, Gawaduga, Bank of Feva, Haikam Gaterian, Ekan Hanim Fevanimu Menunkamga Egikove. Egotu Animumuga, Textaka Faratu get. Textaka Faratu audit Kurungatirega Mira Libe him Faratega Molumat, Idari Gavad Tevis and Madaga, the Shum Dehuga, the Kandama Mira and Benum Kuranama, Idari Ganun Gatimana Babgabana, Ijra the Shum, Emolumat, Faratuki and Moduma Fumenuvi, Emolumat Gamacha Bina, Cortex de Kuma, Ingidanicamga, Gabon, Kureve Kama, Sababaki, Gavad the Tevis and Madaga, Kankamaki, Ganun Gatimana Babgabana, Ijra, the Tampis Kurama, Makufe Kode, Vasil and Takikam Gavair, Textaka Farat audit was the Tavi Kurama, other Kandama Ganun Gatis. Mona Madaga Unne.
Ganunaga bayankura audit muat tahugiwe ijraatuge beeru hamekani mira fenun liumegga macca bina kottehug adadu kandedi danakama idari gawaida maanukuram meccenama ganunaga bayankura ijraatagure tanavas maane gawaida deveka ifada bayanku fawatumu igigen dani deku adade kandanuge beenuma timmana farataku lium hodum adi timmana farataku mira forukodi fewaliuma kabina kottehug adade kandala kangawani nama idari ganuge 30 devana maada gawa gotukumatin amakuranchi henaka Istunaf kurefa wamasale balai teku gadatu kandala favani eke lodging and boarding services ke modumata adi de extra sales denegatumu hoda feva modumatu ke macha binako extra sales ke gotuga miran kandala feva adatu ke modumat miran hoda favani idari gawadu ke tebi sunamata ge hage 13 number gadashu adi lodging and boarding services ke modumat hoda favani liveboat.com website metodiko idari gawadu ke tebi sunamata ge hage 13 number ga bank of feva kankama gonna kanko fevan ವಿಮರ್ಶಲಾಗ ಕಂಗಿಂಗಾಫೆವಾ ಗೊತ್ತು ಕಮಚ್ಚ ಬದಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಗಾದ ಹಿಸಾಬ್ ಕೊಫೆವಾನಿ ತಿಮ್ಮನ ಫರಾತಕು ಮೀರಾನು ಶರೀಫವಾ ಟೆಕ್ಸ್ ಬಯಾಂತಕ ಲೀಕ್ಯು ದೌಗ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾಕೋ ವಿ ಮಾಲೂಮಾದಕಿ ಗವಾಯದುಗೆ ತೇಬಿ ಸುನಮಾದಾಗೆ ತೇರವಣ ನಂಬರ್ ಗದಶು ಹೋದಾ ಫೆವಾ ಮಾಲೂಮಾತಕ ವೆಫಾ ವಿ ಮಾಲೂಮಾತಕಿ ಕಿ ಹಮೆಕನಿ ಮೀರಾ ಫೆನ ಹುರಿ ಮಾಲೂಮಾತೆ ಕಮು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಾದದು ಕಂಡಾಳಾ ಫೆವನಿ ತಿಮ್ಮನ ಫರಾತಕು ಮೀರಾ ಫೋನ್ ಕೊದಿ ಫೆವಾ ಲೀಕ್ಯು ದೌಗ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾಕೋ ಕಂಗಿಗೆ ಎ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹೋದುಮುಗಾ ಗಾಣುಗೆ ತೇ Tiris devana maddaga banku fa ijrata igota miran amal kuran je ganganu ge tiris na maddage tiris devana madda de dibe rajaga supreme court nimma fa Abdullah Sharif masale bedumu mes tigi hove namavis mira ifada amal ko franum ge natija ki extra sales ge gotuga kandara fa de ki idari aduge kanu idari ganuna khilafa hodafa wa mawdumat ka bina fa waada ka mumak sahanu mawdumat ka mancha bina ko miran kandala fa extra sales ka de ki ganuni gotum baad ka de kam ka balanje Coaching and boarding services ke आमदनी का तो खंडन मटका अमीरा रिया को फेवानी liveboat.com वेबसाइट उन देवे हुरे मालूमात वेबसाइट की आम को हुड़वाले फेवा को में मिह का बस पदेवे ते वसीलत का वादी एगा और मालूमात की हमें कन मीरा एगे को ततिमन फरात को सिविया तो का फोर को दी फेवा मालूमात नो එහෙකම ආමුක දිබෙනුන ಡೇಟಾಬೇಸ್ ತಕು ವದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಕು ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹೋದಮುಗ ಇದಾರಿ ಗಾಣುಗೆ 30 ನಮಾದಾಗ 30 ದವಣಮಾದಾಗ ಇಜ್ರಾತ ಅಮಲ್ ಕುರನ್ ಜನ ಕಮಗ ಅವರೆನು ದೆಕೆ Ima login and boarding service kada du kandalamga mirang amal ko fawani kanuna gawaida ikkuta kama purawe. Shariatu ka haratu nagadenu isuna kurafratu isuna formga shariatu ka harat nagadenu medi favinumos efada amure nerenje kanuni asasi ki kobakan isuna formga ya purtama bayanuga saaf ko difanwe. Namne shariatu ka majliuga makama gule ko tuwa kada kamu isuna kurafratu hawala di fawani dive rajya ka high court nimma fawa civil service commission versus Dr. Mamun Asim masala. Masala ka wazifa be tribunal शरीयत के हालत नगा देवेन का बयान को फवाकमशा एबार दिबिदली वजीफा बे कानून के साथ काटी है पण माता के शविनी गदशुम का मा इफरात फहा को फेवे मादा का बयान कुरानी यह कानून गदशुम ट्राइब्यूनल बेलुम खंडाला मसलता बला ट्राइब्यूनल रंगड़ खमा फेन गोतका ए मसलता निगु फुरेम बार ट्राइब्यूनल दिबिगे वाकमा हम फदा इदारी कानून के फंसा सतन मादा राय बला ट्राइब्यूनल मसला निमु मुगा अमल कुरन जे उसूल तबते शरीयत के हालत नगा दिनुम एबे सुरे ने कमा इफरात मणि कुडफा Wadifa pe travel no masala nimidana gotta kama bayan ko fawani azif e wadifa pe travel gawad ke sathe ka fasfana madda gonna ko fawan flexible travel no masala nimidana go ekamuga idari कानून का फंसा 17 मादा के शवियनी का बयान को फवानी विकानून का दशुन व तेहमिस कानून के दशुन ट्राइब्यूनल इन बेलुम कंडाला मसला बदा ट्राइब्यूनल तो रगड़ का मफेन को तक एमसल त नीमु मुक फुलिम बा ट्राइब्यूनल दी बिगे बे मिफदा एमादा के रागा बड़ फवानी ट्राइब्यूनल मुशेले मसला का गुलिगे मुसाड़ा शकवाई की सहक शकवाई कमा ट्राइब्यूनल फेनी जनम अन्नर में अमृत के तेरे अमरे नेरुम के बाद ट्राइब्यूनल दी बिगे बे ei eke bakikame kurumano tanu kuruma kura amuru adite miya kuruge ebana number ga bayan kura kamuka gule gotu bakikame kurumano tanu kuruma kura waguti amuru adi taxable travel ga gawal khawana madda ga haga taxakuma be idari kanun no tenumis kanun ga dashum belum khandala masata bala tribunal rangalu kama fenna godaka e masata ninum ga ba tribunal le dibigembe mifadan bayan kurumaya ko adi ebana madda ga haga masala ಅಡ್ವಹಂತ ನಿಮ್ಮುವ ಫಗಾನುನ ಗವಾದು ಗಾದಿಗ ರಗಳು ಕಮ ಫೆನ್ನ ಗೊತಕ ಬೆಂಚು ಮಸಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಣಿ ವಿಫದ ಬಯಾನ್ ಕೊಫೆವೆ ವಜಿಫಾ ಬೇ ಟ್ರೈಬಲ್ ಮಸಲ ನಿಮಿದಾನ ಗೊತ್ತುಗೆ ತೆರೆಗ ಬದು ನಗಾದನು ಬಕಿಂಗ್ ಹಿಮನಿ ಫೆವಾಯರು ಶರೀಯತು ಕ ಖರದು
మీ నంబరుగా దశం వజీఫా బెట్ రమణ నగాయ దేవితానకం ఇంగే నమ వెస్ ఎఫ దేపిస్ పాల టెక్సెపి రమణల ఇదారి గాను అది ఇదారి గవాదుగే అది టెక్సెపి రమణల గవాదు వెస్ ఇబిది ఫాండువే ఎంకము గానునే గవ అది గవాదుగా సరిహ నసం as ఫాండువా కమది మతి మురలాగే కోటకు వెస్ ఎఫ ద బదల టెక్సెపి రమణ నగాయ దేవితానకం ఖండాలా ఫాండువా ఇసునాఫ్ కురా ఫరాతు ఎలిఫే వాగోత షరియతు ఖానదు మీరాగ ఫరాతు నగాయ దేన అమృకుల వితాన తనే ఒక్కముక అవరెను దేకే నిమ్మం ఫెన్నగోయ్ इसे बैंकुలను గుపుతాంత ఎఫదాం గురుము విమసదాగా అన్నన్ విగొత నిమ్మం అహరణ ఫెనే ఇదారి గానుగ దశం గవాదెనుము గబార్ మీరాది బిగెం వాకమా ఎగవాదుగా కులవాలేఫే మా మాదాత కరియా ఎక్కో గొన్నిము గబార్ వెస్ మీరాది బిగెం వాకమా ఇదారి గానుగ ఫనను మాదాగా బ్యాంకు ఫెవ చార్టర్ ముఅమలాతుగ తఫ్సీల్ బయాంకు ఫెవని జీఎస్టీ గవాదుగ సతే హెబన మాదాగా కమా గానుగ సీదా గొతెగా తఫ్సీల్ కో ఫనువా కమెగా గవాద రుజువే ಗವಾದುಗ ಎಕಮತೀಫೆವಾ ಮಾಣೆ ಭರೋಸಾ ಬೆಗ್ವೆಕ್ಕಂಡಳಮಕಿ ಗಾಣುಗ ದರ ಹಾಗೆ ಬೇರು ಗವಾದು ಮಾಣುಕುರುಕಂ ಗಾಣು ಬೆಲವೇದಿ ವಿಮಸದಾಗ ಟೆಕುಗದತು ಕಂಡಾಳಂ ಜೇಣಿ ಚಾಟರುಗ ಅಗು ನೂಕಮ ಮೀರಾನ್ ನಿಮಾಫೆವಾ ನಿಮು ರಂಗಳುಕಮ ದೆ ಮೀರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ಕ್ರಮಗ ಬೇನುಕೊಫೆವಾ ಕಂಪ್ರೆಬಲ್ಸಾ ಗುಳೆಗಿ ಸ್ನಾಪ್ ಕುರಾ ಫರಾದ ಫೋರ್ಕೊ ದಿಫೆವಾ ಮಾಲೂಮಾತ ಕಿ ಟೆಕುಗುದುಗ ಕಂಡಳ ಅದದಬುರೆ ಇತುರು ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕಮ್ಗ ಬೀನಮವೆಸ್ ಫೋರ್ಕೊ ದಿಫೆವಾ ಮಾಲೂಮಾತ ಕಿ ಇದಾರಿ ಗಾಣುಗ ತಿದಿಸ್ ಮುಣಮಾದಾಗ ಶವೀನಿಗಿ ತಿಮ್ಮಣ ನಂಬರುಗ ಬುಣ ಮಿಂಗಡ ಫೆದೆ ಮಿಂಬರ ಫೋರ್ಕೊ ದಿಫೆವಾ ಮಾಲೂಮಾತೆ ನೂಕ ಇನೆ ಇದಾರಿ ಗವಾದುಗೆ ತೇಬಿಸಿನ ಮಾತಾದಿ ದಿವೆರಾಜಿಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಗಜಿಯಾ ವಿಮರ್ಶನೆ ತತ್ಬಿಕೊ ಕೊಯ್ ಕಂಡಾಳಂಜೆ ಕಮ ಬುಣು ಶೇಳಿ ನುಕುತಾಯಕಿ ಇತರಾಜ್ ಮರಹದಾಗ ಎಫರಾತ ಮುಕ್ಷಾಳ ಕಾಣುವ ಅವನು ಕುತಾಯಕಮ ನುಕುತಾ ಇತರಾಜ್ ಮರಹದಾಗ ಕ್ಷಣೇನು ಸಬುಗ ಸುನಫ್ಕರ ಫರ್ದಕ್ಕ ಸಬಕಿ ಮಗಬೂಲ್ ಸಾಬೈಕಂ ಗಾಣು ಬಲೆವೆ ಕಮ ನಮವೆಸ್ ಗಾನುನ ಖಿಲಾಫ್ ಇಜ್ರಾ ಬಡ್ ಗೋಹೆ ಮೊಕ್ಕ ಸಾಫ್ ಕೊಫೆನ್ ನ ಒಣ್ಣ ಹೆದು ಇಜ್ರಾ ಎರಂಗಳು ಮರಹದಾಗ ಐಕಂ ಫಾ ಗನು ಕುರಾ ಕಮ ಪುಣೆ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ದೋ ಕಮ ದೋಮರಾಲುಮಕಿ ಗಾನು ನೆಗೆಟು ಮುಗ ಬದಲುಗ ಗಾನುನ ಖಿಲಾಫ್ ಮನುಗುಂದಿ එකම් දෙමෙහෙටු කම් ගවාදී විමසලාගා ඉදාරි ගවාදගේ තේබිසන මාතා දිවරාජ්‍යක සුප්‍රීම කෝර්ට් අබ්දුල්ලා ශරීෆ් ගසියා के निमम गादीगा मीरान अमल को फेवानी कानूना एगोतो बलंजी हेका अतरे अददु खंडरमुगे बेरुमा मीरा मालूमात होदा फेवा देगोतुगे तेरे लॉजी नट सर्विस के मालूमात मीरा होदा फेवानी कानूना एगोत खम अदि एक्स्ट्रा सेल्स के गोतुगा मीरा खंडाला फेवा अददकी इदारी गामुगे 30 जन मादा खिलाफा मीरा इन होदा फेवा मालूमात तके कम गमच्च बिना को हिसाब को फेवा अददके कम ए मालूमात गमच्च बिना को देकुमा अंगा एबे सददकी सह अददक नुवाने थियाय सहनो मालूमात गमच्च बिना को मीरा खंडाला फेवा एक्स्ट्रा सेल्स अददकी बादल अददकम गा खंडेड़ो पहे अदि शरीयतु को हरद नगा देवेने तने नेक्कम खंडाला फेने निमुमुगे नतीजा बयान कुलोनो गोत निमुमु निकुන නතිජයකි ඉතුරට දෙකු ගොතුගා මීරන් දෙකුම අංගාෆෙවා අදද බදලාවුන් එගොතු ඉතුර දක්කන් ජෙට්ටෙකු ගතක්සිල් තිරි ගායවනි එගොතු මීරාගේ ඔඩිට් රිපෝර්ට් ගේ එක්ස්ට්‍රා 1.2 ගා මුදලා හිතුමුතුගා ගොට්ට දක්කන් ජෙට්ටෙකු ගති හිසාබ් ෆවා ගොතුගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක හිමනා ෆවානේ ಈ ಟೇಬಲ್ ಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಕುರುಮ ಬೇನು ಕೊಫೆವಾ ಮೌಲೂಮಾತಕಿ ಸಹನು ಮೌಲೂಮಾತೆ ಕಮ ಖಂಡಳಿಗೆ ದಿಯುಮಾಯಕು taxable sales assessed by Mira Bicolam ge jumla hisab ka matten beleveni boarding and lodging services assessed Bicolam gadadan ekani engamon charter fede muamalat charter uga agum aguko Mira benuko feva formula ga dashun teku gotuga itura isna pura faratun dakkan jiyada daki ellaka hadiya anghas haiside salis de america dollar visa bada feva gotuga tafsil report ke next gotuga ekkarudas gore fewan den ago fursa tarwana mi masala ge benchuge memberunge Rayu ibu mai gotu pertama tabung yang member alfa dan yamin gerau ibu ma fursa tarwa masala travel and average ships abdu gayum maraya avantari namba aisha isha gerau ibu ma fursa tarwa masala travel and average ships abdu gayum gerau ya avantari Biasa terima විමසලාග බෑවි වහේ මෙබරු තායත් කොහවාදී ඉත්තිපා වෙනිමු මමන් තන්නවා නාන නිම්මු දෙම්ෆයි ඉස්ව බයාමිදිය කංකං එකතු කමති හුරුමායක මොලිස් ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු ඔතොරිටි ගේ නම්බර් 88-OA/SAUD සුමේ එකින් එකේ ඔබ්ජෙක්ෂන් රිවියු රිපෝර්ට් ඉස්නාෆ් කරම මිට්‍රැබල න මුෂාලා ෆවාන් කුතත් කබිනාකෝ එරිපෝටුගා මීරා නිම්මා ෆවානි මුම බදල් ගන්න චේකම කණ්ඩාලා ටෙකු ගොතුගා ඉතුරු ඉස්නාෆ් කරා ෆරාතුන් දක්කන් ජේ අදදුකමුගා මීරා කණ්ඩාලා ෆවා අදදුගේ තෙනෙන් එක්ස්ට්‍රා සේල්ස් අවවා සාදහස් වසදේ කනවාවිස් ඇමරිකා ඩොලර් උනිකුරුම ෆෝටෙක්ස් දක්කා ෆරාතුන් දක්කන් ජේ ටෙකුගා අදදකි එල්ලක්ක හැදිහ අංහස් හැසදේක සාවිස් තේ ඇමරිකා ඩොලර් කම විමසල බෙලි මෙම්බරුගේ ඉතිපාගු නිම්මැති
Masala bifada remove tribunal number TAT-CA-G sume higher masala kote kandala imuni. Masala nimu mabadi hingam rujianama minimum istinaf kurumuga hagu de farata beslegi gembe istinaf kureve ijrat tu kureve report ka bayan ko fawan. Isamu yed ka majlis mimuni. Islamane.